Hvala još jednom. A mi i dalje pričamo o internetu. Studija kompanije Remitly pokazala je da je najtraženije zanimanje u Srbiji i Sloveniji pisac, u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini programer, a u Crnoj Gori pilot. To je upravo bio i povod da naša Sanja Marković danas razgovara sa Đorđem Stojovićem, pilotom Air Montenegra, koje je ovo istraživanje malo iznenadilo. Zanimljiv je podatak da ljudi u Crnoj Gori, ali i većini zemalja, žele da se bave poslom pilota, odnosno da im to bude primarno zanimanje. Pa se pitamo da li je riječ o nekom pouzdanom poslu ili karijeri, dugoročnom poslu ili pak onom gdje se spaja i lijepo i korisno, pa ljudi žele i da putuju, a i tako šire vidike. Đorđe Stojović, pilot kompanije Air Montenegro, će nam dati odgovore na sva ova pitanja ili ti naše nedoumice. Đorđe, poštovanje. Poštovanje. Iskreno želim istaći da nisam znao za podatak da je pilot kao zanimanje najtraženije na Google-u, ali također želim istaći i da mi to imponuje. Imponuje mi zbog toga što želim da ta profesija bude rasprostranjena, da bude worldwide i da se naši piloti budući opredijele na osnovu toga za to zanimanje. Kada smo pomenuli to pretraživanje, dakle na globalnom nivou je podatak čak i blizu 1 milion pretraživanja. Je li to zaista onako iznenađujuće? Stvarno je fascinantan taj podatak. Mi imamo negdje u saznanju da je to dječački san i da svako dijete želi da se otisne u pilotske vode, da krstari nebom, da uživa u visinama, ali do tog podatka od 1 milion svakako nisam bio upućen. Evo, kada biste vi dali odgovor tipa zašto pilot? Dakle, spojiti lijepo i korisno, opet jedna, da kažemo, dugoročna, sigurna profesija. U odgovoru imamo jedan subjektivan i objektivan segment. Subjektivan je to da je to meni zanimanje koje mi je opredijelilo cijeli život i bez kojeg ja ne mogu, jednostavno letenje uđe u krv. A kada pričamo o tom objektivnom faktoru, svakako želim istaći da je to jedno od ljepših zanimanja na svijetu zbog toga što pruža vrlo velike mogućnosti i širok spektar aktivnosti koje jedna osoba može da ima u svom radnom danu. Jel se možete vi sjetiti vaših prvih početaka, prvog leta? Kako je bilo u odnosu evo na danas? Svakako prvi let je let koji se pamti i ostaje za cijeli život. To je let koji je pun adrenalina, pun emocija, dok nakon 10 godina provedenih u avijaciji to postaje određena rutina gdje je najvažnija stavka zadržati kvalitet prevoza putnika od tačke A do tačke B. Definitivno da Crnogorci žele da budu piloti. Zbog čega biste vi preporučili ovu profesiju, odnosno ovaj posao? Pa ja bih svim mladim preporučio zanimanje pilota, da li će to da bude profesionalni pilot, saobraćajni pilot, važno da se ispuni njihov san ukoliko oni to imaju u sebi. Što se tiče tog dijela, a kada se okrenemo za neke stvari koje su pragmatične, to su svakako mnogobrojna putovanja, to je zanimanje koje to je zanimanje koje je za cijeli život i svakako dajem punu podršku i vjetar u leđa svakom mladom koji želi da se otisne u te vode. Da li eventualno znate koja je to druga najtraženija profesija, eventualno treća? Jeste li se ikad informisali? Pa pretpostavljam da je to sportista, eventualno fudbaler, košarkaš. Pa reći ću vam da nije, već pisac, a treća pozicija je svakako plesač. Je li iznenađujući podatak? Pa druga mogu reći da i nije, ali treća svakako jeste. U svakom slučaju, evo, i na području Crne Gore, ali većini zemalja, ljudi žele da budu piloti. Hvala vam, Đorđe, na razgovoru i izbornom vremenu i srećnu u daljem radu. Hvala vama.